Sredinom maja analize su pokazivale da se vazduh može udisati bez maske, a da je za duži boravak napolju dovoljna tanka tkanina preko usta. To je bilo ono što su čekali i za nekoliko dana 6 muškaraca je bilo spremno i 2 vozila se spustiše putem. Jednolično sivilo pratilo ih je niz planinu. U Surdulici stadoše da očiste motor. Nađoše istu onu pustoš kao pri prethodnom dolasku. Ako je i bilo preživelih, niko se ne odade da ih je video. Ljudi su naučili da je svako svakome neprijatelj, a ako i ima onih koji to nisu, rizik da se to ispita nije vredan mogućih koristi. Prošli su kroz mrtvu varoš, svesni da što dalje budu odmicali, životi će im zavisiti od ispravnosti vozila i sposobnosti da ih dovedu u red, ako nešto bude otkazalo. Uprkos svim rizicima, putovanje se moralo izvesti. Svet je sada opet bio ogroman kao što je to morao biti istraživačima u 18. veku. O globalnom povezivanju preživelih nije bilo ni govora u doglednoj budućnosti. U Vladičinom Hanu ne zatekoše ništa drugačije, pepeljasto sivilo i kosturi ovde onde. Ne želeći da se zavlače i traže preživele, popeše se na magistralni put i krenuše ka severu. Već desetinama puta razmatrano pitanje o šansama drugih ljudi ponovo je pokrenuto, da bi se prekratila vožnja. Kvalitet organizacije koji su imali davao je sva prava verovanju da je njihova grupa u planini u najboljoj situaciji od svih grupica i pojedinaca kojih je moralo biti raštrkanih po pustoši. Zato ih nije mnogo čudilo što su, očigledno, bili prvi koji su preduzimali ikakve korake ka međusobnom pronalaženju. Oni su sada bili pandan bastionu civilizacije koji kreće da nađe zajednice sa primitivnom organizacijom i tehnologijom. A ono čega su se sećali iz istorije je da primitivne zajednice često nisu volele da im dolaze oni koji su sebe smatrali superiornima. Vidljivost se održavala na standardnih 30 metara. Čak i ako prođu na 50 metara od ljudi, oni ne bi bili u stanju da vide vozila. Mogli bi da čuju zvuk motora, ali je malo verovatno da bi neko reagovao na to tako što bi krenuo da istrči na put i ponada se u dobronamernost prolaznika koji, po svoj logici, ne bi ni smeli biti tu. A ni oni u vozilima nisu bili u stanju da čuju mnogo od spolja, zaglušeni bukom sopstvenih vozila, čiji su motori brektali i zbog kojih su se svaki sat zaustavljali i četkicama uklanjali prašinu sa vitalnih delova. Nekoliko puta su nailazili na prepreke od zaustavljenih vozila, ali nigde ih nije bilo nemoguće zaobići ili ih bez previše muke izgurati s puta. Tek na jednom mestu su morali ozbiljnije da zapnu i naprave uzan prolaz između automobila koje je oblak zatekao na putu i iz kojih je zaudaralo raspadanje. Plan koji su napravili na položaju predviđao je da probaju da dođu do Beograda, a da usput sami procenjuju gde će svraćati. Niš je jedini grad koji će obavezno istražiti. Spora vožnja sa napregnutim čulima ih je umarala. Motor na poslednjem džipu se zagušio kod Leskovca, ali su pažljivim čišćenjem uspeli da ga osposobe. 4 sata nakon polaska sa položaja stigoše do južnog ulaza u Niš. Još pri planiranju puta neko je pomenuo da bi trebalo da ispitaju unutrašnjost zatvora, jer su se sećali da je poslednjeg dana civilizacije tu bilo nešto nalik utvrđenom položaju. Oprezno, sa puškama na gotovs, prilazili su glavnom ulazu, dok su vozači ostali u vozilima spremni za nagli polazak. Betonski zidovi su se utapali u sivilo. Ulaz nije odavao sliku ljudskog boravišta. U dvorištu nađoše kosture utonule u prašinu i zaključiše da su ti ljudi umrli davno, pošto su tako ravnomerno prekriveni. Nije bilo tragova kretanja. Sve u svemu prebrojaše preko 50 kostura. Ko zna od kada su ova tela ovde, pomisli naglas vodnik Jelenov. Od prvih dana, verovatno, reče Viktor. Telu je potrebno dosta vremena da bi se pretvorilo u ovako čist kostur. U suvim i hladnim uslovima tragovi tkiva bi mogli da se zadrže i godinama.
Zaključujem da se radi o leševima sa samog početka krize, koji su se raspali pre nego što je temperatura opala. Nije bilo razloga da i dalje gube vreme na zatvor. Ništa u njemu nije ukazivalo da bi moglo biti nečije sklonište. Uostalom, to i nije bilo mesto na kojem bi bilo verovatno da se može održati zajednica preživelih. Zatvorenici su u startu imali tendenciju da pobegnu, a ako je određen broj i preživeo, radilo se o ljudima sklonim nasilju sa niskim stepenom socijalne tolerancije i njihova zajednica ne bi mogla opstati dugo, pošto bi i manji konflikt mogao da izazove nasilje unutar grupe. Toga su svakako morali biti svesni i ljudi s polja, tako da nikome ne bi palo na pamet da potraži sigurnost unutar zidina.